He mea pōhiri te tūmuaki hou o te taurawhiri i te reo Māori i te rānei ki te tari o te puni kōkiri i te whanganui ātara. Kua roa a Glenys Philip Barbara e mahi ana ki roto i te ao mātauranga, o tira e kōkiri ana i ngā hua o te reo ki tana whānau me tana hapori. E tino hikaka ana tēnei uri o Poraurangi ki te kawe i ngā kaupapa whakaora i tō tātou reo rangatira. Hei tāna waimaria rā tātou i ngā koroua me ngā kuia pērā ia mate kaiwai i ora tonu ai tō tātou reo. I ngā rā i whakatipu tamariki ahau, tamariki nohi nohi, mō ke katoa mātou i ngā kāinga o te motu, i rungi tō mātou kaupapa te whakatipu tamariki wainganui te reo. Nō reira, he moimoi a tēnei ki au, kia ngā wari ake te whai haere o te reo Māori mō ngā mātua me ngā kraua kuia o te motu. Hei te rā hina, tīmata ia ki tana tūranga hou. Ko te mahi tuatahi, he noho tahi ki ngā kaimahi o te taurawhiri i te reo Māori, ki te wherawhera i ngā mahi kei te mahia, e rere rangi whāwhā tua i te pū karakara o tō tātou reo Māori ki te ao whānui.